Iki kiganiro cyitwa isi y'ubumenyi. Iyi ni Radio TFM muteze amatwi. Uyu munsi igiye kubaga ku modoka ya kasamutwe mukuru w'igihugu Paul Kagame ayikuru abayikurikiranye ngo bayikora amakuru y'ukuri kwayo. Dore yuko n'umwami w'igihugu cyacu yarinze atanga atanayirose. Cyane ko we kurota yigezemo ni nko kubonekerwa na Bikira Mariya. Icyo ni icyifuzo gishoboka ariko kiri ku kigero cya 0.0%. Nge ndi Sano Chile. Wankurikirana ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube wandika Imeshi Videos. Umukuru w'igihugu Paul Kagame imodoka yiganje muzagawe n'abagabo bahangaye abandi bakungu bagakangarana. Niyo tugiye kugendamo nubwo wenda bisa nk'inzozi zo kwibona mu bwami bw'ijuru cyangwa uri hutame ku mwamikazi w'ubwongereza warinze atanga atanayisezekayemo. Iyi modoka ye iri mu bwoko bwa Cadillac Escalade CV Platinum. Bivuga ko ihagaze arenga 300,400 by'amadolari ari hejuru ya miliyoni 500 mu manyarwanda. Ni imodoka z'abanyacyubahiro bihaye icyubahiro gituma aho bazinyujije zisigaye zihahumura icyubahiro n'umwihariko. Muri abo harimo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imodoka idasanzwe ko ireshya na metero 5 na santimetero 69 kandi hafi y'ipine ry'imbere n'iry'inyuma hareshya na metero 3 na santimetero 30. Iyi si yakorewe kugurishwa ku isoko ryo muri Afurika ahubwo yaremewe abakire bo muri Amerika n'Uburayi aho nta muturanyi utira ikibiriti warota yitunga. Abashesheta faranga bo mu mahanga nibo bayitunga. Umukuru w'igihugu ayitunze ku bw'ubuhanga n'ubuhangange yahigiye. Nyuma binatuma ahangana n'amahanga none iri Rwanda. Iyi modoka ifite imiryango 2 kuri buri ruhande. Noneho inyuma ikagira ibirahure byijimye. Bigaragara ko nta muryango uhari. Ahadafunguka bari uburiri cyangwa uruganiriro saho ndetse bwahinduka intebe. Iyi modoka ifite igisenge gifasha umuntu yirimo kutabasha kumva imvura iri kugwa cyangwa ibindi byo hanze. Igihe telefoni yayo yihariye na wifi ya 4G ivuduka nk'isasu rya revolver. General Motors ikora Michigan muri US niyo yahanze ikigihangano cyahangaye abahiriwe n'agatubutse ndetse izwiho gukora imodoka zihenze z'abaherwe n'abategetsi. Ntabwo itoborwa n'amasasu kweri batikuranwe n'ibirahuri bya anti-bullet. Ni imodoka zikorwa kuri komande kuko akenshi zigurwa n'abanyapolitiki cyangwa abantu bihariye twabahinze twigire mu mirima guhangana n'inyoni zitwonera. Uruganda rukora imodoka zihariye zihabwa abakomeye mu isi rugende kuri komande batanze n'ibyifuzo byabo. Iyi modoka ya perezida ni ikiragano cya 5th generation. Ifite ubuhanga bwo kwitwara kureba ibiri imbere ahigana ndetse imenya ikintu giteye ubwoba kiri imbere kuko ireba aho umuntu atabasha. Ifite umucyo mo imbere n'intebe z'imifariso wicaraho ukagira ngo wicaye kuri matora ya Rwanda Form cyangwa Dodoma. Ifite ubushobozi bwo kwiruka ibirometero 209 ku isaha ndetse kugwa kwayo biragoye kurusha kwasa igiti cyananiwe n'inkuba. Impamvu bigoye uburemere bwayo buruta kure ubw'amakamyo manini kuko iyo igeze ku muhanda yitegura kugenda ibipima tone 2 n'ibiro 714. Hanyuma yabiri kwihuta kubera imbaraga za rukuruzi y'isi ibiro bikiyongera igapima tone 3 n'ibiro 583. Iyi modoka ifite ubuziranenge buhambaye kuko ni ya gatatu mu zakozwe zitondeye ku isi cyane cyane ko zakorewe abantu runaka bakomeye ku isi. Zaremewe kugurishwa abanyacyubahiro muri Amerika ya ruguru n'Uburayi ndetse no mu Buyapani. Abanyafrika bazikeneye batanga komande ariko zirabahenda ku buryo buhambaye. Kuyigura uri umuntu usanzwe bisaba ko ubuvuka muri Amerika, mu Buyapani, mu Burusiya no mu Burayi. Iyi modoka irihariye mu kunywa igitoro ku buryo buhambaye kuko icyumba kimwe cyayo gishobora kunywa litiro za lisansi zirenga 100 mu kanya gato. Kuva Kigali ugira Rusizi nibura yabitwaye lisansi z'ibihumbi bisaga 200 mu cyumba kimwe muri bitatu bigize reservoir. Iyi ariko mbibutse ko yigeze kuyigaragaramo agiye mu karere ko mu majyepfo mu Ruhango, ari nako karere k'amavuko mu ntara y'amajyepfo, aho yahabyukiye mu 1997. Bisobanuye ko akuje imyaka 67. Numwe mu babyeyi b'intangarugero. Afite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, Ange Kagame, n'abuzukuru 2. Kandi ujye utavuze ko ari we wazanya umucyo mu Rwanda, we n'inkotanyi mu 1994 niho kwivuga ukivugira imyaka gusa naho izina rikabubwira cyangwa kurimba indimbi idafite igitero.
ntibajya kugendera mu modoka imvura iri kugwa ku gisenge ukagira ngo ni amasasu cyangwa amabuye, umuti nta wundi ni Cadillac Escalade CV Platinum ya nyakubahwa wubahiriwe guhora aduza n'amahanga, aho kugeranya ibintu bye n'abanyamahanga byose bisa nk'impanga. Arasobanutse. Njye ndi Sano Chide, ndakwifuza umunsi mwiza utavangiye n'ibisindisha bisi by'ubushakashatsi ku bumenyi buzagaburira mu bihe bizaza. Ndagushimiye.